Pečati su od davnina korišćeni sa jedne strane kako bi zapečatili pismo, odnosno postarali se da ono stigne do prave osobe, i sa druge strane kako bi overili dokument, odnosno dali mu pravnu snagu. Postavši sredstvo overe dokumenta, a samim tim i potvrda o autentičnosti, pečati u srednjem veku postaju izrazito važni. Pečate treba razlikovati od pečatnjaka, tipara ili matrice. Tipar može biti izrađen od različitog materijala i biti različitog oblika, a na našoj stalnoj postavci nalazi se nekoliko zaista interesantnih primjera pečatnjaka. Samim tim, pečat bi bio otisak matrice. Pečati se mogu podeliti na nekoliko načina. Oni mogu biti voštani ili metalni, a ovi metalni poznati su nam još i kao bule i mogli su biti izrađeni od olova, srebra ili zlata. Naravno, nije svaka osoba mogla da posjeduje pečat i svakako da je lepota njegove izrade, veličina i sam materijal u kojem je pečat izrađen govorili su dosta o samom izdavaču, ali isto tako i dokumentu koji su pečati overavali. Ono što je interesantno jeste da je način pričušćivanja pečata u srednjem veku bio na neki način poseban izazov, jer pečati su često otpadali, mogli su recimo da se skinu, da ne bi došlo do falsifikovanja. Različite kancelarije razvile su različite načine pričušćivanja pečata. I ono što je interesantno jeste da je u sfragistici poznat jedan poseban tip kao srpski i on se odnosi na prostor srednjevekovne Srbije, odnosno na srpsku kancelariju. Pečati su mogli biti i viseći ili otisnuti. Voštani pečati su mogli biti i otisnuti i viseći prosto zbog prirode materijala, dok su metalni, odnosno bule, gotovo po pravilu uvek bili viseći. To znači da su bili i obostrani, odnosno da su imali predstavu i na aversu i na reversu. Ta predstava mogla je biti u vidu teksta ili neke likovne predstave, slike, i takođe mogla je biti kombinacija teksta i slike. Na stalnoj postavci Narodnog muzeja izložene su 3 srednjevekovna pečata i to iz najranijeg nemanjićkog perioda. Reč je o 2 bule Stefana Nemanje i jednoj koja je pripadala njegovom starijem bratu Stracimiru. Najstariji pečat koji je stigao u Narodni muzej jeste olovni pečat Stefana Nemanje, koji je u Narodni muzej dospeo 1934. godine. Reč je o olovnom pečatu kružnog oblika koji na aversnoj strani ima predstavu Svetog Stefana prvomučenika, patrona, odnosno zaštitnika dinastije Nemanjića, a na drugoj strani ima tekst ispisan na grčkom jeziku gde se Stefan Nemanja pominje kao župan. Drugi pečat u Narodni muzej je dospeo gotovo pola veka kasnije, tačnije 1978. godine, i reč je o poklonu. Ovaj pečat, ako pogledamo njegov avers, gotovo identičan, ponovo imamo predstavu Svetog Stefana prvomučenika, dok se na reversnoj strani tekst u izvesnoj meri razlikuje. Naime, sada se Stefan Nemanja pominje kao veliki župan. I na kraju, treći pečat jeste pečat Nemanjinog brata Stracimira i ovo je takođe olovni pečat sa istom predstavom Svetog Stefana na aversu, dok se na reversu nalazi ponovo grčki tekst i gde se pominje ovom prilikom samo Stracimir. Ovi pečati su zaista veoma retki i ono što je važno napomenuti jeste da su pečati, nažalost, danas do nas stižu van konteksta, odnosno mimo povelja za koje su bili pričvršćeni, što nam u značajnoj meri otežava njihovo proučavanje, ali bez obzira na to oni predstavljaju jedan dragocen nalaz. Ono što se takođe može primetiti kod sva 3 ova pečata jeste jasan vizantijski uzor, jer su ovakav oblik pečata u Vizantiji je bio veoma zastupljen tokom 11. i 12. veka. A ono što je naravno najvažnije napomenuti jeste da su, iako malobrojni danas sačuvani pečati Stefana Nemanje, zaista su nam dragoceni jer jasno govore o aktivnosti vladarske kancelarije Srpske srednjevekovne države.